Bwana Yesu apewe sifa, mtu wa Mungu. Nawashukuru na kwa jina la Yesu Kristo na nawasalimia. Bwana asifiwe tena mara nyingine. Kuna uwezekano unanisikiza kutoka Kenya, kutoka Tanzania, kutoka Burundi, Uganda, Zambia, popote ambao upo niko hapa jioni wa leo ili niweze kuzungumza pamoja na wewe maneno machache kuhusu mkosi wetu Yesu Kristo. Kwa majina uniite Pastor Mike Warrior, natoka humu Kenya, Nairobi, na hudumu hapo ndani na natukuza Mungu kwa ajili ya mema na makuu ambayo Bwana anaweza kufanya katika jioni wa leo. Basi nachukua pia nafasi hii kwa kushukuru na pia kukaribisha katika kikundi yetu. Tunao kikundi kubwa sana ambayo inaitwa East Africa Vunjo Kimya, ambao pia utatupata mahali pale katika Vunjo Kimya TV. Utatupata tunapokuletea matangazo pamoja na mahubiri pamoja na maombezi ambao Mwokozi Yesu Kristo anatuongoza kulifanya. Na pia unaweza nipata katika kanisa letu pale Ruaraka, Galilaya, Stepping Out Ministry, na utatupata pale katika jina la Yesu Kristo kwa hapo stage 24 ama number 24 Mathare, that is utapata bango liko hapo imeandikwa Galilaya Stepping Out in Faith Restoration Center. Tuko mahali pale, utakutana mimi mwenyewe. Unapokuja mahali pale tutakuombea, tutakuhudumia na tutasimama na wewe katika hali na mali kadri Mungu anaozidi kutuwezesha na kutusaidia kwa jina la Yesu Kristo. Basi kwa ufupi nataka niweze kuzungumza na wewe kidogo kuhusu jambo vunjo kimya, sababu wakati mingi watu wanaposikia kuhusu vunjo kimya wanasema kama ni jambo ambalo ni geni sana, ambao limetoka mahali ambayo julikani. Lakini unapokuja katika Biblia yako utapata kwamba watu walikuwa wanavunja kimya katika hali mingi sana, hasa wakati wa Yesu Kristo alipokuwa anafanya huduma yake. Kile ambayo ilisaidia watu kupokea kile ambayo Yesu aliweza kubeba ni wale ambao walikuwa wanaweza kuvunja kimya. Kwa mfano, na kupatia mfano kidogo tu siku ya leo, Biblia inasema ya kwamba wakati kulikuwa na kipofu mahali pale katika lango la Jericho, andiko inasema wazi ya kwamba akasikia ya kwamba kuna miguu ya watu wanapita pita, watu ambao si kawaida, watu ambao ni wengi, watu ambao sio kawaida. Yani ina maana kwamba hawajakuwa wanapitia pale, na andiko inasema ya kwamba aliulizia jirani yake, je, jirani, hebu niambie ni nini hiyo naisikia, ni nini nafanyika, mbona nasikia miguu ya watu inaopita hapa? Na andiko inasema na kusema ya kwamba wao walikuwa jirani wake, wakamweleza kwamba Yesu mwana wa Daudi ndiye anaopita. Na andiko inasema kwamba huyu kipofu alikuwa tayari ameshasikia habari ya huyu Yesu, alikuwa ameshasikia ujumbe wa huyu Yesu, alikuwa ameshasikia matendo makubwa ambayo Yesu alikuwa anatenda. Kama na wewe naamini ya kwamba umesikia matendo ya Yesu mara mingi, umesikia miujiza ambayo Yesu amefanya kwa majirani wako, mahali unaishi, mahali umezaliwa. Najua umesikia habari ya Yesu hata katika ushuhuda kwenye TV, kwenye television wako na kila sehemu. Lakini kuna uwezekano na wewe pia ulikuwa kama na wale ambao walikuwa wanaambia kipofu ya kwamba ni Yesu Kristo anaopita. Haleluya. Biblia inasema kwamba na huyu kipofu aliposikia ya kwamba Yesu ndiye anaopita mahali pale, andiko inasema kwamba na huyu kipofu akavunja ukimya. Haleluya. Akapaza sauti akisema kwamba Yesu mwana wa Mungu unirehemu, Yesu mwana wa Mungu unirehemu. Mpendwa, niko hapa jioni leo nikutie moyo. Wakati utakapotoa sauti yako, hapo ndipo wakati utakaposikizwa. Wakati utakapotoa sauti yako katika njia ya kuvunja kimya, hapo ndio wakati ambapo shida zako zitakuwa zimekamilika. Biblia inasema ya kwamba kipofu huyu akawa anapiga kelele kwa sauti sana, na andiko inasema kwamba watu waliokuwa pamoja na Yesu wakawa wanamwambia aweze kunyamaza, wakawa wanamwambia awache kupiga kelele. Kuna uwezekano katika kuzungumza kwako watu wamekuambia mara mingi unyamaze, watu wamekuambia mara mingi usipige kelele, watu wamekuambia mara mingi utolie, na kwa sababu ya kukosa imani na wewe pia ukatolia, na basi ile shida, ile tatizo, ile aibu ambayo ulikuwa
unayopitia ikaendelea kukupata siku baada ya siku. Lakini leo niko na ujumbe mzuri juu ya maisha yako, ya kwamba wewe dada ambao unapitia hali fulani, usinyamaze, piga kelele, vunja kimya, ita Mwokozi Yesu nao utasikizwa. Andiko nasema kwamba na alipozidi kunyamazwa ndipo alipozidi kupiga kelele, alipozidi kuambiwa nyamaze ndipo alipoinua sauti yake. Sijui wewe unafanyanga aje wakati majirani wamekuambia ya kwamba unyamaze, wakati watu wamekwambia kwamba unapiga kelele, wakati watu wamekwambia kwamba dada imbanga polepole, wakati wamekwambia kwamba wewe unaenda kanisani kila wakati, unaenda kufanya nini? Sijui unafanyanga aje, lakini naona huyu mwanaume kadri anapoambiwa anyamaze ndipo kadri anapopiga kelele. Na andika nasema kwamba wakati alizidi kuvunja ukimya, hivyo ndivyo Yesu akamsikiza, naye Yesu akatoa amri ya kwamba aweze kuitwa. Na alipoitwa Yesu akamuuliza moja kwa moja, je, unataka nikufanyie nini? Na huyu ndugu andika nasema kwamba hakusita, akaambia Yesu ya kwamba na mimi nataka niweze kuona tena. Haleluya! Kuna kitu ambao lazima ueleze Mesia, lazima ueleze Yesu, lazima ujieleze katika kinywa chako. Je, unataka ufanyiwe nini? Ndio umekuwa ukienda kanisani, ndio umekuwa ukitembea katika waombezi na waombezi, umetembea katika nyumba cha wachungaji na nyumba cha watu wa kuona, lakini swali ambalo nakuuliza, je, unataka Bwana akufanyie nini wakati unavunja kimya? Ndipo huyo jamaa akasema, nami nataka nione tena. Na Yesu akamwambia kwamba enda kwa amani. Sababu gani? Ombi lako limefika. Basi unapovunja ukimya, ombi lako linasikizwa. Unapovunja ukimya, ombi lako linajibiwa. Biblia inasema kwamba bado tulikuwa na huyu mama, unakumbuka, unaweza kukumbuka kidogo tu kuhusu huyu mama ambaye anaitwa Ana. Andiko nasema Penina alikuwa tusi kila wakati, anamdhihaki kila wakati, anamsema kila wakati. Nayo wakati mwingi Ana alikuwa ametolea, amenyamaza. Lakini siku moja alipoamua kukimbia katika Shilo, katika hekalu la Bwana, naye akavunja ukimya, akiambia Mungu ya kwamba utakaponibariki na mtoto kiume nami nitakurudishia. Haleluya! Biblia inasema kwamba naye alipovunja ukimya kiwango ambaya kwamba hata maneno hawangeweza sasa kutoka katika kinywa chake, sababu ya kuongea sana, sababu ya uliza sana. Andiki nasema kwamba naye Mungu akafanya kama vile moyo wake ilivyokuwa inatamani. Mpendwa mtu wa Mungu, niko hapa nikuambia kwamba jaribu kuvunja ukimya, jaribu kuzungumza hali unayopitia ndogo. Utakapoongea inaweza kusaidika, utakaponyamaza basi unaweza jikuta ya kwamba mara mingi shida hiyo imekupeleka kaburini, lakini kumbe ni shida ambayo ingesaidiwa, ni shida ambayo ingesuluhishwa. Na ndipo tuko hapa tuweze kuwafikia, tuweze kuwahudumia kwa jina la Yesu Kristo, naye Mungu ataweza kuzidi kukuonekania. Unapotaka kunipata, namba yangu ya WhatsApp iko wazi, masaa 24, andika tu ujumbe mahali pale na utanipata. Tazidi kuzungumza na wewe jinsi unavyoweza kuvunja ukimya. Na pia unapotaka kuungana na kikundi hii ya East Africa Vunja Ukimya, bado unaweza tumia namba hiyo kunitafuta, ama unaweza enda katika Vunja Ukimya TV utatupata, ama unaweza enda kwenye page yetu ya Galilaya Stepping Out in Faith utatupata, ili tuweze kukueleza jinsi ya kuweza kushinda majaribio na jinsi ya kuweza kufaulu kwa maisha kwa njia ya kuvunja ukimya. Okay, ukitaka kunipata katika namba yangu kwa lugha ya Kiswahili, unaenda kwa jumuisha 254 729 80 87 87. Nitarudia tena, jumuisha 254 729 80 87 87 0729 80 87 87. Na Mungu akubariki sana mtu wa Mungu. Tukutane Galilaya, Mungu aweze kubariki.